Kuplay epic viewers, hakna ke video ngakwa panaman ra jing tips phi nakam ta ki post ki brang pelai taka government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner West Jaintia Hill District Jawai ke brang pelai ya ka arpusan tarik Januari arajar arpusan de hangna ngan sepuli ya kana advertisement the District Selection Committee West Jaintia Hill District Jawai invite online application from genuine citizen of India. Preference will be given to local candidate residing permanently in West Jaintia District, Meghalaya, in which the vacancies occur, who are desirous to apply as per terms and conditions in the advertisement for filling up the vacancies. Candidates should be read the instruction carefully before making any entry or selecting options. Candidates should furnish the correct detail while filling up the online form. Mandatory fields are marked with asterisk sign. Interest candidates are requested to visit the website www.westjaintiahills.gov.in or dsc.htm and https://makerecruitment.nec.in. Candidate can apply the vacant post 25 January 2025 to 25 February 2025, after which the link will be disabled. The District Selection Committee West Jaintia Hill District Jawai ka code online application na kamanta kinong song kari India na kamanta ki post ki balai katkom ka advertisement ka District Selection Committee West Jaintia Hill District Jawai kakam prefer ya ki local candidate ki badai kinong song jong ka West Jaintia Hill. Ki badai na kibai ki district ru ki la ban apply ka syong katkum ka jingla jong ki ya ka writing test ban ka personal interview. Ki interest candidate kata ki candidate ki ba kwa ban apply kin ha ban register shwa yalade ban sa apply da ka balai ha katai ki website ki ba la ai. Ki post ki balai kalong kawai Kalover Division Assistant Cum Typist. Kani kajing siu HKP level 5. Ka UR kategori Ndrew. Kasi Jaintia Angaro Arpunyo. Kentup R teliki 4%. Nang ta ka OSTs SC kawe total kanong life totally. Ka educational qualification dapat pendap ya ka kelas dan sejarang pandai bandan ya ka certificate computer. Ka post number R male supervisor. Kani kecing siu HKP level 5. Ka UR kategori 0. Kasi Jaintia Garo kawe OST SC 0 total kanong kawe. Ka educational qualification dapat pendap ya ka graduate. Nang ta ka post number lai gram sivak both male and female. Kani ka gram sivak kacing siu kanong HKP level 5. UR kategori 0 kasi Jaintia Garo lai OST SC 0 total lai. Ka gram sivika pade only female tangki kentai. UR kategori 0 kasi Jaintia Garo R OST SC 0 total kanlong R. Ka kedan puli educational qualification dan mana pendap ya ka kelas dan sejarang pandai bandon ru ya ka certificate computer kaniru. Ka post number sau kopis kani kacing siu kalong HKP level 2. Ka UR kategori 0 kasi Jaintia Garo kawe OST SC 0 total kanlong kawe. Ka educational qualification dan mana pendap ya ka kelas dan sejarang kani. Ka age limit kanlong khat pra hadu life hours 6. Berkandon ka relaxation na kapan ki ST but SC kata kanlong khat pra hadu life punya 6. Ka by apply ya kena ka post na kam ta ki wei ki kategori kanlong shispa tangka na ta ki SC but ST kanlong sanpu tangka ka wei ka post. Kila pan siu da ka debit kam ATM card e-challan UPI
te kumbang laong mane ke instruction hang ni lakdo ki candidate ki ba kwa ban apply ek tegi post ki de ban register shwai la de hadin andala de register sa jit ek tegi post sa jit ek tegi post apply ek tegi post te sa apply no ek tegi post kam kloi khnang ba phinom klet namar philayo kanikalan ban apply te sa persang ban apply te kitu ki candidate ki ba la ban apply daladi kin apply daladi hak mobile phone ko jongpi bala da bar kitu ki bomnang pen select ya kitu ki sebar ki badan hajan jongpi te nagam ta kitu ki namta kitu ki candidate le se ki don ki badan sajingai nak achnong jong le se ki le bala sajingai te ngarungan ngan yarap hi ban pen apply tangpa pihak ban kamban siu daladi kitu ki bai apply namta kitu ki post te tapi kwa ban pha ban nga te sa message yang sa WhatsApp yang sa comment hapo jong kane ka video dengan sa ai WhatsApp number jonga te sa message yang sa WhatsApp sa phone yang ngan sa yarap yapi te tangkini kublai sibun